Rahnwet na. Pohnpei. 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 Rahnwet Yes, ire oralapakan mesatan sum ang kabese yung Rahnwet na. Pohnpei. Iyan kasadedye rakacho karastacho nan programen Rahnwet nan Pohnpei programen kabese raka po rakasampalakan mawiwiyawi teban wiyaw nan win Pohnpei Mwana achkan pacho yung nan programen kabese nan suksech iban pacho wan walyan kachti o chiyang kuya chunga sakaratan kay poniyo wow Tuon malang wow araksokan Pohnpei yu wow ki isanan kan sabad mardekan nanalak nan kanye ko at chungal wow choror and biltoke sabad machay kabinan mo in Pohnpei karyawan kabina Speaker, Vice Speaker o chawakan chorus nan 11 Pohnpei Legislature pachawan wan ki son ko kung labalag silaban momotso kan o pachawan wan ki sabad marchon way yung sa Rahnwet way sabad man kiyan so mga pokchalan kachin kasamo all kasampal Longpoint Isbao, the Mr. PJ Obispo, Mawaya Public Relation Officer, Pinian sa Wache Pukake Customer Service Manager, Nan Sabatmachay Obisan Pohnpei Utilities Corporation. And so such a band basha when look at Mr. Obispo, Hong Nan Program and Kapese and so such, and Kaksagaracho way, Iragasampal me Bachoganan men kay Rahnwet, ang uchingalain so. Kailangan ko may program director. Apoy kaya sa chungal sakaratakan o kapesya Rahnwet ay ba patrowan. Utan may nanwewe. Ako na may rin yung siyang ki chungal sakarantangkan sa pakan nilap. Kaya kupuro sa ulaman sa pakan ko. Doon na rakson po bayo. Kapoy kaya chungal sakaratakan wawat. Waw na kay isanahan ko na ngayon Pohnpei usak. Waw na kay sa bulmar likan ko. Nanabang ko, unan kaniyay ko. Apoy ko kiyaw kan moy. Mo sa ko iso ko. Rakatin kupure. Lapati yang iya kupuran kala pa ko. Yen kak patawan po na siya sa karatan wawat. Sa kulmen Pohnpei kayong kapila. Kayong kapila tumalwarak. O pole sa karatan wawat po na siya kay Pohnpei uunsak. Rahnwet patunan masan kay Melili ingkak patuan bata sa kulmen Pohnpei palian PUC niorala po sakar kita auto pen 7 year kan me PUC kinsabis kiyang way pakonen Pohnpei nalirairan sumpungkan me pansansan Rahnwet patunan masan kay ingkak patuan bata kita sa kulmen Pohnpei palian PUC niorala o sakar kita kosontian isapendiol kan ong nangyayari ewe usumpong. Kalanganin ko may Mr. Obispo. Nakaksan sa long way po kanan Pohnpei uyapen kosontikan me betata isapendiol kan ong nan irairin sumpong kan. Kalanganin kaksan sa o tetayang way po kanan Pohnpei may isapen sapendiol ta kosontikan and PUC Tariff kun wakatak ni Isaac naman sumpong karos. Nakaksansan tame leta isapen isais watch hakan wukukitak nan sumpong kan. Kosontian isapen sabos watch kinuyaw sa may uwan diesel o oil kan makundotogla nan ewew misin kan nan sumpong ew karos. Ni karasape uwan diesel o oil makundotogla nan sumpungan mowa Ima kun kateteta yapan wan isapendiol te tariff on sumpung mepan watato. Nakaksansan mesinen lial tepe me kam kamar lialakan en win Pohnpei. Kalangan asok set en kak sansalama o tete mesapalmen Pohnpei palian PUC chungolen ku mesini su makniyan katangawin lial nan Pohnpei umsak. Pacha Mesin payo te papot me patrosa option final o eu mesin kap me sawas sang sector grant me polto banka way and supplementary kapna o legislature kan
me patroyer nan pomal o wanso kren e ba yang sa so wait pa konan Pohnpei me pitata liyo Habil kak sensan kalenen tisel o oil te magchail ta kangkular nan sampungkan te sampung magchail ap chen kain sakato me ye sampungan Mei kalangan nan sumpungan Mei riakat risa tulmaw sang nakapat kanene me miye ro yung secular nintuan masasan nan sumpungan Mei risa tulmaw kalenen tisel metotokla poen kamarata sakul macam mesin kan pat ni wan kalon rialop silinen silikit wanop ke paisa walo iba patu wan kapuraya kalon rialop silinen silikit wanop ke paisa walo o oil metotokla makun kamatara mesin kan pat ni kalon walu ke isu makiyo yang o kakte mau nan kalon walu buki suwat trongon oil isa klimaw sama metotokla nan sumpungan Mei hari ni one morning metotokla only one oil o diesel masansaler nan sumpungan Mei riya isa klimaw patron ni one chala isilok riyanan walu buki riya isa klimaw sensriyaw Ingat patuan kapraya wan mol metotokla nan sumpungan Mei riya katrisa mau poen ka kamaur sabul macam sinin lial ka patun ni wan chala isilok riyanan walip risa mau sensriya kalangan ko Mr. Obispo kung kapil kasaleta yang mga customer emenaban kakan mangi tapachuan 1.9 million ni kilowatt air. Kalangan, aisu koros magchay kin kach ki sabul macam cash power kan. Tarupan cash power magchay kin kach ki sansan 1.9 million kilowatt air. En kapil sansan mau me PUC o physics age kneopen o kapesa to wai pa konan Pohnpei. Wakita bilakan magun parata nan main kapesa ka sampal digital port me pacho nan colonia town o irekan karos pilkak sainsan nan PUC website me kunsansan Kalangan ko mo na siya kair out programming kapesa watch miyeche iran na komen kasaleta mesche sainsan nan iran kalalabangka ng chimalain so kalangan mo ina kona yin patrowan pa kita PUC sa palmen Pohnpei balian PUC o sakar kita irepresent kan me pitata isapen liyo Rahnwet azok set nan sompung wat en kap tete yang wai pa kan Pohnpei me isapen liyo sense paisa kilowatt o yet tuan kanane makun wiyawi only isapen liyo kan sang na sense paisa keo me wiyak po yung kilowatt niya na pesang sen riya isa kisu makinapapali isapen diesel oil o sen isa payo on PUC operation makananeti sang na sen isa payo wat en kak sainsan me sang na riya kita isa kilmaw lalato Rahnwet sen isa payo tutuwa on PUC operation. O kaneti yang sente isa payo yay percentage ke usang isa payo maapali independent power producer percentage ke upil sang isa sente isa payo pilapali depreciation kan percent usang sente isa payo mapilapali initial expense percent payo sangat nan percentage isa payo apali employee benefits pil percent payo mapil sangat nan sente isa payo what mapil apali repair o maintenance o kaim sakla percent isa sulu sang nan sente isa payo maapali salary o wages niya pas pena sent isa kusuwang diesel
Since isa kayo ang PUC operation, may patpena wiyata Rahnwet, since paisa kayo kilowatteo, mag-try kach-kach-ki, nanwasan riyo ng Pohnpei. Ong lang sa kulmatay cash power ka. Kalanganin ko mo Mr. Obispo Kweki Iren Kabese. Sen salamaw, may pitata sa kulmatay PUC Tariff. O kalanganin ko por chorus. Hay match me kayong sa kalar sa kulmatay program and kabese and success. Sabache wan lukulugay che, kupurakanin ka chin sakali, Radio V6AH, ong nan program kasampal che kan meban kan kao na betamor. Laulele wanso, kalangan o kasalelye. Rahnwet na. Pohnpei. 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 Rahnwet Yes, na. ire oralapakan, mesatan, sum, ang kabese yung Rahnwet na. Pohnpei.